letsatsi tshile ke sa tarata ga ke disadile gore he e re ke gae ke go bua le papa ga ke molela go na le motho ke kopane le ena go Facebook maabane jaanong be ke tlang ke lenyalo la me ha ke tsena mo gating ke kopana le diva wa graduation gown ya ka e ke sileng go gae o itira content ka yona he diva ai so mina ngiara tena ngisesibhedlela ngahlana nomunye doctor kanje obabayo ai so mina ngathi sana ukuthi awuthi ngihambe ngomstock ku Facebook ngana number 1 kodwa ukuthi ngizokwazi ukumchaza ke Instagram bio wami ukuthi graduateile eHarvard University ake nawo ngaba sakafika sakuzongimoshela kumnandi so ke ba ya le Tom and Jerry ha ke tsala mo jarateng kare ke mmatsi sa ke batla ka ona teng ka ho yena ke tsa nka han Sons, sono stata guarda so. Onda, bueno, io però la stirchetta, sai la stirchetta ma di. Ostare. Mi se ne fa ma pezzi, mi se ne fa da io nonenti. Ai sono la vengo fatto brate, ma sono molto importante, o senza ma certificate, o se mai university. Ma am tsela ukuthi ngifuna certificate sa Harvard, am tsela ukuthi 1000. Ai ngam tsela ukuthi certificate uma mina umuntu wamagama, ngiyakwazi negotiate. Tsaba ifuta ga ngasenga ke mina. Ene ke konka alles ya ka mo ke konka alles ya ka ga prasa me tsotlhe ke tsotsa ka tsana tsana o ntla ga ntlo ke di sadile gore ke konka dintšha tsa ka fela go high because diva wa misuser and o bolela batho maka arena o graduateile ka graduation gown e leng ya o tla tsaka ka grade 11 my graduation gown ko fele ke tsaka 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 ai wata ba te wata attention ya wata mo san kulai yang buche hayi naku sengibona ubani sakase odrobheni sakathethe zonke impahla zakhe uthi mina ngigqoke ini mina ngihambe ngincumi mina ngazongithela kabi akunabantu azohamba nazo la ukhomba nakasithunya diva wow watseba kopa nganyana ari hey nami yakwazi flower ke tsa ke aka ntle because nna ke a tseba kopa ke la diva ha tseba kopa o mmakaditse ukuthi uyephela umuntu owazi ukuflya ha ngizomshokha ke mina ugogo before shona wangifundisa ukuthi umuntu uflya kanjani ucanga ukuthi uyephela umuntu onepower hayi ke shem today ke lenyalo la ka asilemba ka pere ntšha mazulu ke nyala ke monna wa kwa mozulu a ke kopane le yena last month uNkulunkulu abenani bantwana bami amen wena Khonas uyamthatha uNtokazi ngiyavuma mfundisi wena Babike uyamthatha uMalayisha zithine zakhe vows nakarata tsaka ya hao hey Zilza yes bakhe mntwana ubabikela kana loyalty because what do you mean uyashada bathatha invite sisapho yo wena uyi backstabbing yazwa and mina udiva kela kanjalo kanjalo udiva akadlali ngalo masima jenzani aningazi mina hey uthanda phatha ngilunga wena na private ngeke wona ya bona he bana ke motho ona le backlash ba bua ka nna he ke re papa diva ke wa ke yana lenyalo la ka ene nna ke tseba diva a le trongong jwale bogela una kuisenela tsetela o kgena go tsebisisa ukuthi ya shata hey you're the last person to talk when azange sapota ka next life no tanje tsaro hey akontlwa wena sa shata fast kanti o kgena la le mutini o kena ka bona diva o kena ka ke go palena last month so bona ke ka mo ba go funjetsa wena imagine one month for one month nta sa shata o tonga ubabikela ngazi ufuza ugoga ke kusadila ka mama ke angazi kuzahalani one month so hlala lo for one month and when una 19 baby ufuna ukumitha njengomama yes nale diva sharapa yes mara happen foster ke mo invite lenyalo laka plus yana ka mtseba o rata sa bathatsa live ya ka ke mbatla mpileng ba thula sister ska bua ka mama ska tla mkinya fela ga lentse ke favorite ya from the first place so vele and you start when you tell them to keep it I boss you can yamshanyela bona babike o shanta ke jwala o bona jwala nyana ba ha ke bona mo mfantang that's what you nkile wena o tshedisana ba mo babike yes ma vina ngasifira senyiba red uyanyela lo uyanghlala umzabantu phambi kwabantwana ngaleso sikhathi izonyakela lo yena babike no wena tsohomba
Diva o le sentse lenyalo la ka but luckily mme wa kana le teng so ke mathetse ko yena obvious. Mama Diva o tlo senya lenyalo la ka nna ke mo rate nna Diva. How? Figure Ba ba le kumsha tena. Wena. Uba be ke re shita kanjalo makanyeko anga tshela ama business ka mama ke ya tshutisa na bafana ke loyo. Yey! Ngozokuhlanyisa wena. Ungena apha ngomshado kanani? Hey, ngazokuhlanyisa ulihlanya 24/7 wena awuzongibhedela wena. Wabo ngikamshado kamntana wakho. Ungena phela ungena. Hey, shamina wena. Ngishona nawe. Ngozokuhlanyisa wena. Wabona wena ndivothoza mama ka di holi. Mama. Nami nakabhalisa bayafriza ke futhi. Hayi kuba slow mama ku walking simit. Awuphela abantwana kufriza ifana nelizathu. Lento leyo yiyo. Yazi uDivi yadelela. Ubiza abanye elizathu. Mina umntwana wami ngimphile ama blessings ukuthi ashade. Yazi ngizomtrapha. Umamodi kayi1 mina. Yiyo wena. Get out. Hey, ungithusa lehenga logogo akwazi ngizokuzibulala. Yazi uDivi yadelela. Yezwa. Athi mina umama uzibulele ngehenga. Wazini uma ngikhwela? Wazi ngizomtrapha yazi. Yo, ngabona bona la ngizisa ngabona bayijayela. Ngabona ukuthi ayingeke ngiwine le battle ngcono vele ngibaleke. Yo, kuthi mina ngibeleka nokhathama. So buyi. Hello. Ukhona babigeli ngiyazisa akekho. Hey, uyanyizwa sisi. Ukhona babigeli akekho ku boyfriend yakhe. So ubabigeli uphosile ku status sakhe WhatsApp ukuthi ngihambile ku boyfriend yakhe eLimpopo. And ke yena ngiyazi ukuthi akakhike endlini. So mina ngathi ngaba ukuthi ngihambi ngiyoka apartment yakhe izinzini emathana. Ngoba uzoyenza as I expected. Akakhiyanga nibela mntana la islima ngakhona. Ungahamba endlini yakho ungakhiyanga. Ngikhombisa kimi mina namhlanje. Awuzenzele Diva girl. Makile kae? Philase. No kitsa monne wantseba ke. Ke tsala monneng wa ka ke re ke lo phanda levoso ha ke fitla ha ka ho kiwe ke mang cause ha ke tsamaya nna ke ki and then mo tsara what shit okay Yimi baby girl ngoba izipena ngeke yakho buyela la kuma khona. Dona usengidlela amapaloni mina ngiphuzana namakhoki izizele emathanda. Bese sengize umuntu uyakokoda. Angavela ngamena inhliziyo ngathi ufika kanjani ele ngoba ushilo ukuthi uyofika next week. Diva ona le sebete. Diva o kena ha ka biketse tsa ka mogwa ena a batlang ka teng. Wow, Diva, wow. Hands up, Haka, steering. Hey.